also near Sasira, Chedium Pon Yahweh. Yadanasi, woman, what in them ni doba ya show me asuma and atuya sumyemo. Adofono, Moson for Apostle Quadmine, and minimum said yes, yemu. Yabeche Ochedium Pon Yahweh Nasam. Wianwaso Nensempane Bawinche. Yamo body and Samani, Yamfan Sempanemra. Kataban. Yan Crumpon Tredium Panier. Menkwa minyan Crumpon. Asideura Nasian Samos once I made that was here. Only ten kuchen krochen ba atwetwebo awoda koyemu o okofro bo okofu techi wafo akwaku bedi akoyi okofu temtechia wocha ko temcha ko bremu Israel no merema mu kufu yi Yehowa breye chem na yenkwagye akoframrai na yakotem techia yeda wa bremu apiafo anansisi tata jijifo awode anamo sisi yejiji yentata Onantefo nante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansintenten fre sedako kwampresu numasu oje asuo kutwere asuo poma pontumfo a woje pokokwa hode timu tin ma Israel adhedom nante asase pese so twa ya ensuo mpanka wona ase kontonkro wi awoda mansan ko muyi okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adin mumpomama onyankrompo twediampo beni ono ani minyankrompo twediampo Yehowa obade bosro bo asase bo asu bo mframa bo sum bo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodira bomrania ne di fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye frɛ wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrentumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nisi Jehovah Adonai Jehovah Rofeka Jehovah El Elohim Jehovah Elohika Jehovah Jah yenyan krompo twediampo bade obade nyame kese Jehovah Shalom peace. Hallelujah. Amen. Yet also near Sasira Chediam Poyawasi. A dear Nasutu for his Yakopo Yado and Yamamau. Amen. So when you and Frasian and Yasubium, Fasemi so you are Giamama. Amen. Now some no answer the query, and now Mutumi so a biomakma to one samasi. Yes. Casabadi, now meti. Amen. Amen. Out of war, and I was soon for Apostle Quadmine. Meanwhile, dear Shemone. No correct. Ebretia yempa papa hanka kitu ebinanka yentimi ama nanso na said ye enuanum adofo bi eyo masem hia say ne topic ye say ba enti ya force say e topic ne ba yes yeda yaboafo ase papa say abrebiara no omo dwene nkwagesem ne kankron yes obi biara oboa bi obade we nhira mo amen no nyama akoma so ade ma amen ene topic e ba no eye nuanum bi how kese pa omode abedan nkwagesem say yempepe mu hwe say twro kronko kan sai di na topic aba abeda won say enuanum bi so omo ntini ma bi ase the em say ye kamia say eye nyema bi ekoso wo bi ase yeah mikrobia family da chipen ene nanso ntempa na oba ade tia ayen am ye hunu de say nipa ebie na no ka yeah ene topic eba ya to din say Yeka Nyame asem ana yeka Nyame adwene. Okay. Asem ana adwene. Yeka na asem ana yeka na adwene. Okay. Baba, he na aka sorry. Ukotie Nyame asem ana kotie Nyame adwene. Hallelujah. Amen. Ene kamia se eyekasa sesei. So for so wonka Nyame asem. Na jira ho no beka Nyame adwene eden. Akire wo. No Nyankopɔn ka kire me say and no near John, I mean, can you drink? If I chop more admira. What Jane and Yankoponim? But who do you Yamyajane? Okay. Not some or the amount, but not drink you. So only Yanko Part Jane party and you take quotation with you. Okay. Answer not me, Pacho, ya put it Babu never casa. And yam be bachelor madrid. And yam before say, no more do Yanko Parka. It's Yama Babu in your day. And Casa. Hallelujah. Amen. Babu never chanagin. Yes. Babu never can. As someone. Onyankopɔ de amaye odofo ti aye ye ka onyankopɔ asam ana ye ka nyame adwene me pa chaw ye ka nyame asam nyankopɔ adwene de onipa biere timi nka da we ye de hu na adwene we ye de hu nyankopɔ adwene wakoka
Yɛmhwɛ the Bible ka Matthew. Okay. Matthew 24. Matthew 24. Bible nkasa. Verse number 35. Yenti obo ade asa. Sapem 36 ne anko. Oso ni asase betwam. Oso ni asase we be dai. Betwam akọ. Oso ni asase we betwam ayedai. Akọ. Na mi nsam de ye. Patriotia yo se na dai ba asam. Mi nsam de ye. Ne nsam de ye. Erentwam da. Entwam da. Ne nsam ntwam da. Na eda no. Patriotia yo. Okay. Oso we ni asase betwam akọ. But ne nsam de ye. Erentwam da. Eti ne nsam ntwam de ne nsam na we ye nkyɛn. Ɛne ti asɛm yo bɛka wa. Verse 36 no. Verse 36 ne bɛka Na eda no. Ne da no. Any donko ne de. Obiara nim. Osoro abɔfo. Any oba no mpo nim. Agye echa no nko ara. Ne je se nipa nim na adwene. Yes. Abɔfo mpo nim. Tio, me patcho ye kotu biom na otia ye kotu biom. Bible na sam no ke mudo. Me patcho Matthew 24:35 to 36 the Bible. 24:35. Bible nkasa. Osoro ni asase betwam. Osoro we ani asase we be balance. Na mi nsam de ye. Na wonye pasa na nsam de ye. Erentwam da. Do ade ma ye ne de. Erentwam da. Ene ye preach. Ye preach na sam. Hallelujah. Amen. But yasemi wa. Verse 36 no. Verse 36. Na eda no. Eda wo di bebu atan. Ani edonko ne de. Ani donko wo di be se wiase. Obiara nim. Osoro abɔfo nim. Ani oba no mpo. Oba no susu nim. Tie Bible. Agye echa no nko ara. Agye no nkuto tese obi anim saa anko obi nim na dwen. Yeah. Bible kasa. Amen. Eti asi sign na abeka nyame adwen. Kana dwen sa. Kana asem. Onya friends onya bramin ka nyame asem. Yes. Na dwen sa say. Bramin ka nyame asem. Eye kasa bi a ye ka ya hwe ne ye bedi fo. Odofo. Bible ne kasa kire wo. O se men kasa men kire. So onye be pon say da odi be say obi anim. Kesi yenim na adwen. Yes. Yenim na adwen dia eni empacho the book of 1 Corinthians chapter 2 verses number 16. Okay. Bible ne kasa 1 Corinthians chapter 2 verse number 16. Verse 1 says. Yeto oba dia asem. O se men kasa. Na han na ehunu awurade adwene. Why na dai? Ehunu awurade adwene. Hallelujah. Amen. O se why na dai? Ehunu awurade adwene. Why na ehunu awurade adwene? Ah, obetimi akyerɛkyerɛ. Why na ehunu wo Nyankopɔn na adwene a obetimi akyerɛkyerɛ? Wow. Me ko teach nyame adwene. Hey. Me ko teach nyame adwene. Why na ehunu nyame adwene? A wo de be ye nkyerɛkyerɛ. Why na ehunu nyame adwene? A de be ye nkyerɛkyerɛ. Asem no so. Why na ehunu nyame adwene? A de wo ye nkyerɛkyerɛ. Why na ehunu nyame adwene? A de ko ye nkyerɛkyerɛ. Why na ehunu Nyankopɔn adwene a de ko ye nkyerɛkyerɛ? Na sam ne de ye nkyerɛkyerɛ. Ye fa na adwene nkyerɛkyerɛ. Dabi. Yɛde Nyankopɔn sam na ye Nyankopɔn ma. Yes. Nyana Eti dwen. ye nhwie kasa ye na abusam ka. Odi asem na asoma ye. Odi asem na asoma Nyana dwen. ofa na adwen soma o. Odi na adwen soma ka be hu da temu da be de. Ebeba. Twerɛ kasa. Si abɔfo mpo nim. Ne oba no mpo nim. Na agya no nkuto no nim da temu da be de. Me si nipa bie nim dan na dwen. Han na ehunu awurade adwene. Why na ehunu awurade adwene? Ah, obekyerɛkyerɛ no. A odi be kyerɛkyerɛ. Why? Me na mcho go Bible no. Be a pretty impressed. Nobody. At all. But adwene ye wo ye Kristo adwene. Na yen de. Ye de. Ye wo Kristo adwene. Kristo adwene ne sɛ wa me ye hu ne sɛ enkwa ha. Yes. Enye sɛ. Yes. Ennom. Yes. Entra. Yes. Enwonso ha. Yes. Me enye sɛ. Yes. Hallelujah. Amen. Etu odi ama yen. Asem. Asem no odi ama yen. Hallelujah. Amen. When you read the book of Romans 11:35, Romans 11 verse number 33. Onyankopɔn ahunya. Also Onyankopɔn dan. Na hunya. Onyankopɔn na hunya. Ɛne ne nyansa. Ɛne ne nyansa. Ni nimdeɛ. Ni nimdeɛ. Na burumu dɔ. Na dwimu yɛ dan. Ɛdɔ. Onyankopɔn se dan. Na dwimu yɛ dan. Ɛdɔ. Enipa tɔ asɛm wɔ mu do. Na dwimu dɔ. Uhu na temu mu pɛ. Nobody. At all. Uhu na kwechiri kwanhwɛ wi. Masa ajo kasa ye. Yes. Mind your speech. Yɛ ka Nyankopɔn asɛm. Yes. Yɛn ka nyame adwene. Dabi. Nsɛm bi adɔso asɔfo yɛ no Sa hantan style. Ba sa pɛ na yɛ hantan kasa. Yeah, it's true. No krepa na okra papa. Uhu na kwechiri hwɛ. Nobody will be any wo be hu Nyankopɔn akwa mu hwɛ da. Han na hu awurade adwene. Me nam kyerɛ Bible. Dabi. Be a printing Unya press. printing press. But what ayo? Why na hu nyame adwene pɛn? Han na wayɛ ne futufoɔ. Why no yɛ Nyankopɔn na advisor? Why na yɛ Nyankopɔn ne futufoɔ? If I no TV no. Hwɛ no anum TV na tie nkyɛkyerɛ we na wopie wa no akasa. Wadwen wa so akasa. Yeah. Tie Bible. Han na hu awurade adwene. Wow. Me si tie Bible. Bible nam si tie. Man ka se tie nyame adwene. Yeah. Tie Bible na. Han na hu awurade adwene. What why na hu Nyankopɔn adwene? Why na yɛ ne futufoɔ. Why na yɛ Nyankopɔn futufoɔ? Bible no kasa. And no be so for to be solid so them. We are solid now. Sabre mbeka nyame adwene akyerɛ wo.
Obra, me bacha, what do actually? You would do as we would do this. So, a yabusu some Susampa, a hantan sum. one shen ye pet at your harbor, bro. Yet can yamias and Yantimin can be in Yakanajun. Sassay, as some of the my young can ye, Nakanajun. et ye preach the word of God. It is a word in Yakanyamia some headache. Concern Yakanyamia some headache. Was she Yakanyamia some headache? For instance, Yakanyamia some headache. Hallelujah. Amen. To obi biara or once I see su biara no Nyankopon dia asam number osoma ye no o kind the book of Timothy 4 no oso asoma o say ka asam no tio obeche o de ka oche o de ka enti nsem e we yenum nie yenum nsem o de ma ye ni 4 verse 2 Pem kansam no. Osi sofo bia pem ye dey. Obo osi pem ka nyame adwene. Kasam no. There be pem ka nyame adwene no. Pem kansam no. Pem ka nyame adwene no. Pem kansam no. Pem ka nyame adwene no. Pem kansam no. Be eye pem ka asam no. Yes. Etu obeche wo de we yenum ye mfa nko. Yes. Pem kansam no. Pem ka asam no. Giramu. Eti utimi ka me pem aka kirawo. Ebre ye ebre nyim. Osi dan. Ebre ye de di brand ni pa je oni brand ni pa po. Ye atan. Number 1, wenum nsam no. Asam na yi atan. Kanim. Enim ka wo nsam num. Tufo. Afutuo wo nsam num. Abodu chene nkyerɛkyerɛ. Yes. Ɛne fa andane me be ka nyame adwa kyerɛ wo. Awura sabre yi, awurade kasa kyerɛ me sɛ sabre bia bia wugina no. Awurade kasa kyerɛ me kunu sɛ ufie bia bia wokɔ no. Wonim sɛ nyame adwe na me ka kyerɛ. Hey, then na kyerɛ no. Bra, mesrɛ wo. Bra, adabraka. Mesrɛ wo. Asam no de ma yɛnka wie. Da ben Nyankopɔn asam san ya efedi ye kana dwene. Asam. Da ben Nyankopɔn asam san ya efedi ye kana dwene. Odofo se wutie mi a eya ye kasa eno be do station. Small boy bi jejan kwanchen. Ano patutu no a wonu asabre wutie bi. Wo kwan fa ba bia wonam no nyagira na menka nyame adwen kyerɛw. Dabi eya ye kasa bia ye nwie ye ye be bu watan yo. Ye be bu watan ye ka nyame asam go and preach the word of God. Hallelujah. Amen. Me be say ka bisa question bi o. Okay. Then the book of Romans Nancy. Okay. Also then. What's it? Romans 11:33 no. Romans chapter 11 no. Verse 33. What's onyankopɔn hunya? What's onyankopɔn dey? Na hunya. Kwai. Ɛne ne nyansa. Nimdie bunu mu dɔ. Na nimdie bunu mu dɔ. Wuhu na temu pepe. Nobody. Wuhu na kwetiri hweda. Hallelujah. Ai na hwura ade adwene. Why na hunu nyankopɔn adwen? Ai na ye ne futufoɔ. Why na ye ne futufoɔ? I say, and I say, I know when the baby when Nyankopɔn asam no, asam na ye ka no. Who can the book of Deuteronomy? Okay. 29:29. 29. Verse 29. 29:29. And you may hinta. Pepa chotia ya sam odi ama. Wose nyema hinta no. Eyewrade ye Nyankopɔn dia. Take say nyema bi wo ho no ma wona dwene mo nipa bi anya dey. Enim. Hallelujah. Amen. And nyema hinta ne ho dia. Eyewrade ye Nyankopɔn dia. Twedi ampo ya wene dia. Na de wey na die. Eye ye ne ye madia. Na say odi bi esi o. Ena wey bi edi. Enye si wey bi edi. Okay. Asam no odi ama o. Asam. Diamayeni. Eno pe na wonim. Etinu na dwen de obi enu obi. David da. Onfa adwene nkan ho. It was say enyema hinta no. Eyewrade ye Nyankopɔn dia. Enu na dwen mu nsam. Na de wey na die eye ye ne ye madia. Asam odi ama ye de eye ne ye madia. Nti na asam odi ama. Nti ye de ye kana. Say ye ni ni mra nsam nyina so. Ye ni mra nsam so. Nye na dwene. Yes. It will preach the word of God. We don't speak the mind. We don't speak the mind of God at all. We preach the word of God, and yet the mind of God. You can't speak. When you read the book of Isaiah chapter 55, verse number 8, Bible was it Enyema kwan enye ya na kwan enimo akwan Awurade asem ni pabedi for o se nyedan enyema dwene enye na dwene enimo adwene eti obnya dwen ba ko kura ni ha na obi di akwakoye de odo pe enyemo akwan ena enye yensu ya kwan enimo akwan ene na kwan Awurade asem ni onye pon se na sem o ka che 2 years of abe you very careful we differ you very careful yes o se enye ya dwene eni madwene enye na dwene take me pa twa enye madwene enye na dwene eni mo adwene me
not drinking, ni adwene. Enye mo akwan ni makwan. Ni akwan ni nakwan. Awurade asɛm ni. Onye person na asɛm ni. Said you are so kron. Said you are so way kron. Esi asase no. Sara na makwan. Sara na nakwan. Ekron si mo akwan. Na madwene nso. Madwene so. Esi mo adwene. Bible kasa. Hallelujah. Amen. Etitia dia to aso be. Who can to aso? Verse 10 no. What's the end? Said you nsuo. Any suchirema. Every through egu fam. Nansan frunko. Nansan frunko. Achisa fo asase. Achisa fo asase. Mani no baya ma bibia na. Adi ababa nsuo di batime di ba. Sara na masem efi na numu baya. Efi na numu so baya. When preach the word of God. Yes. Not the mind of God. To when you read the book of John chapter 3 verses number 34. Bible nkasa. Bible nkasa. Me pa cho o si die nyanko pasman ye den. O kenyanko pasam. O so o kanyame adwene. O kenyanko pasam. Enu na obi timi gina sa ade we so. Me kanyame adwene akere wo. Na o gina so de tongu. O kanyame adwene akere wo. No de tonti. The word of God de enim se koton. Word no nton de. Word no entonku. Enton sobroso oil. Word ne enton eye adwongo. Enton zomi. Word ninton candle. Word ninton niema. But or the bitus one no kanyame adwene akere wo dia. Nyame akacha me say. Anadwene kodan me ni nyame di edi impu. Eno akacha me say. Sand enya no pay. Me fa sa kwanche we nyeden. Emfamra. Odi odofo. Odi dia wo nyinia me kacho pray. Me kanyame adwene akere wo. Trick ni. What did not dreams are no we are Bible said you when you pass why day. What's man? Can you pass some or preach the word of us who can yanko pass some? Yes. Was what did you draw? Can you pass some? Also, would Nyame adwene sa obetimi agege niema wo. Yeah. The Nyame adwene gege niema. Hallelujah. Amen. Yanko pass some onye proof nti no odi na adwene. Ne be si asam no so. Okay. Nyame adwene akere. Because catch us me Nyame asam akere wa. Eno no be bisa say quotation no e wo he. Okay. Okay. What kasam? Asam na wo kan ni quotation wo he. But wo kasa me Nyame adwene akere wo dia. E gina ti sase ye yi den akere no. We be asam nani. We be asam nani. No dia even hater no dia twem no ko. Krofo ye smart. Obade nyankopo owu. Amen. Elohim ya we ma yenti ase. Amen. Enti dia wo ka no the word of God that say we ma Bible ne ye den. Hallelujah. Amen. Ana wo de ya show me see aba no kasa. Me say ya kasa wo ni de oka. Ya twere se. Enya se ya se. Yes, no one po ye janu de ba. Ya twere se. Onya ba bia quotation ni wonti wo so wo ka Nyame bia kire. Hallelujah. Amen. Ya twere se, na ye se e wo twero num. Yesu mpanka ba meka ne papa dwene. Yesu nyinaze ya twere se. Hallelujah. Amen. Read the book of Matthew chapter 4 verses number 1. Read the Bible. Matthew chapter 4 verse number 1. What's it mean? What's and who did yes consider so some was what the muade wiani anajo. Actually accommodate no so for the ban in chamber no sorry one ban in chamber say say no papa no kasa no boy na ne pan no yes what say yes ka che say what say ya kire say enye pan no so eno ne pan mesna say nem asem bia efro nyankopan mu so asem ya yesu kan ye e wo Bible num ya wo the book of Deuteronomy yes ya kire say e wo proof yes hallelujah amen ba nyame agene ko kasa wo onya proof ma to de sa Dene sam no ko. Wan hwe ne pe wo betwa ntro ato obo ade ne. Ba ya kire say de enya ntro. Ya kire say mpo ene bia no fomfom yo. Bi kotu na but apeja number bi no man kasa the verses ni bia so to no be preacher to be kasam ne Bible no say no abokotation to we obi a na we obi na so nim twokonkon na abefo say Bible no yes obade ya we mfa say nkan o mi adwene no onu adofo me pachaw ye kan Nyankopon asam ye nkan Nyame adwene ukoka Nyame adwene a na je say o ye ka bususam yes ye kasa bi a ye nhwe ne yie wanofom na bebi e ma no afom pen wanofom na bi bepie wanu mu a e ma ne nya say wusu no ba ye tension ye kasa a woka but kamia ye say ye kasa bi a e ya ka asofo bi anum yes
ebi mu ye gyina so pa de aye preaching ye hwe ni ye ne ye preach the word of God and yet the mind of God Titia Nyankopɔn asam ye nka wie manipa ni hunu sa asam na wo ka no efitro kunkun no yes Obadi ya we man tia it will read the book of Jeremiah Nyankopɔn isa for a different bi no mu disa omu kasa insem we bi and obadi say hey enye de America na moka it will can the book of Jeremiah 23 verse 21 Jeremiah 23 verse 21 mansuma edifo no mansuma edifo no mansuma edifo ni bi nanso otumiri nanso edifo ni bi asati tumiri man kasa nkyere wam on kasa nkyere edifo ni bi nanso wo senkom nanso edifo ni bi asati hyenkom se omo kyerɛ mu so edifo bi eye nyame nipa wa frɛ no pa dia ye kyerɛ mu and wo gye nyame gyina mu a ankoma mentie me nsam obo so mani mentie na dwene wo mentie me nsam no mo say from akwam ne no mo ne ya nyame asɛm a na atwo firi wakwam Nyankopɔn akwam bɔ no yes but ne nyame asɛm ni hɔ bra ba gi kɔtrom gi kotua gi sira wanim fa galo ba gi nsuo hia me mpoa no hia me consulting room na me ntwa ya ase so for aka so betwa ya ase so tia no hia de ne ko hunti ba ko atwe wo ye ne dia wasa no go gree o prawa ne ho nya dai ento so gyina mu a wo gyina nyame gyina mu a akoma me mantie me sam ba Nyankopɔn ya wɔ ne ma atie den nasɛm ɛnyɛ na dwene wasef mo akoma ne mo ya bɔne ho free omakwan bɔne ho go and preach the word of God yes ɛnyɛ the mind of God Nyankopɔn adwene wontimi nka da wonnim nyame adwene wonim nyame adwene a wɔkyerɛ den ne besi 2023 den ne besi so also Diana who be a nyame adwene no akyerɛ wo ɛyade bia ebesi a wonim no wayi akyerɛ wo ba na adwene pa wo tin na konwa so wɔ soro pa wonya dai wonim enu kra ye de ba beto na meka kyerɛ wo adwene ma wo Onyankopɔn mom nanim ye mom ya adwene yes ye na ye ade bia ye bia wonim na wo pa wo adwene pa de Onyankopɔn adwene pa de bra gyae yifiri wanum ni hwan ko hu yifiri wanum we preach the word of God not the mind of God. Hallelujah. Amen. About the fantasy. Amen. To come back Jeremiah 23 na brand 28. Jeremiah 23. Verse 28. Was odifua was die no man who said die no was. Mane kada yeso die so na wo kwakase maso die men kase nyame adwene. Yes. Die no waso. Mo mu se anuano na minya dream bi. Simple. Men kase na bi nyame nya jana men ka nyame adwene kyerɛ wo. Sambre nya Nyankopɔn ni mi hia na asɛm bi o ka kyerɛ me no. Me ka nyame adwene. Eh, hwɛ kasa ye. Hwɛ kasa ye. Yes. Shoka say odifo so na no odifo was so die no on kada ye so no one say was mention say die no why there waso de masam no ho no and the the ordinary asam so ama no so no on ka masam on preach say asam ye die there free san nyema mienu we so hwenu anko chance apart from dream ye kire any friend saying the word of God no men san won ko kasa me ka nyame dan atwene me nam cho Bible no be a printing press me nam printing Bible no me see be a printing press and you said Deuteronomy 18 Deuteronomy chapter 18 verses number 80 Bible nkasa was in a memo odifo so mama won onye ko so be dan memo odifo bi so mama so memo odifo bi so ama yen awo nwa nuanum awo ya nuanum na me de minsam no de dan minsam hallelujah ebe hye nanum was what de dan ebe hye nanum minsam what de dan minsam hallelujah amen was it memo odifo so ama mo awo mo amunuanum na me de minsam na me de mensam ebe hye nanum 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 na makade mehye no nyina na wakade mehye no nyina akyere mo wakade mehye no ahead go and do this don't do this ye way na nye way hallelujah amen yay hallelujah amen. We preach the word of God yes not the mind of God shoka say and no be so be jom rama me autontos and me kan nya adwa kyerɛw onia sa abrai obi kuma wutwa mo taxi driver wutwa mo trotro driver mate and me kan nya adwa mo me nhwɛ niema bi odofo wutie me go and preach the word of God onyango pasam say onyango pasam say nya nyango me adwene nya nyame adwene mo me hunu nyango pono so ni adwen ko a wadwene wo ye ho and oni adwen wo ye mu but yen pa de na dwen ye when you read the book of Job chapter 36 verses number 22 to 26 Bible nkasa yes. Hallelujah amen set up go for the adwan me ho anam say ne
About the Aduma, Asem, we try to precope. I'm for the topic about. Na no bi so grad topic aba say asof say kwan ben no sofo e fa so toto asori nhehye say won kwan sofo wo di asori no eja wabusua da bi mpacha wo asori nya busua sam ye pa wo na nyame afro wo asori no ndu wo fa se bi carpenter ne enkofo so medi sofo wo bra nyankopɔ di oye dua adwomfo ye nfre no a enforso a sofo bi ba utimi se ne ba no onim adwuma no nyankopɔ mfo ni afre wo ya mfre wo ba me na me ka che play eti na bi mu ya obi di aba se me fa on topic me de to wo no una pa wo asori mu nhihye wow eto se kimu wie na mo sam bu wo sa afu we nkofo bi na di abo ta topic ya beto we se kim e be ni chire no na e di asama ba me di ato wo bam Edabam, a tower monamobre. About the fantasy. They said you are quite man, said you top pressure man. Asem. This will be a cobob. I say now we are quite man. And the moon training in summer. Don't be hallelujah. Amen. That's it comes here. Amen. One day, may teaching Yachra. Yes, to say, I send your Mamma Crown 27 39. Yes, to Christ will send the answer. Okay. A man for person, my enemy see feed the answer. But me, minimum the hours, how many minutes she found Yakopoya where they bring here. Yes, to send the answer to the someone for catch. Verse 39. What's it in Crawford? Yes, to send the answer. Now, Crawford Bejan send the answer. Now, Omo no more Muchamuno. I will sue Muti. A being one no more will sue Muti. I'm a Cabuzamatiana, yes, Christo. Or you say, quiet. So, sorry, time. No, be a timid just sorry. So, didn't service you know what the obit me 1 day was on another 3 days. And at your way. And your years with Joe Way. So, Yakopo, I said, calm down. Yes, you see from Namavanya Day. I'm a for person, ya, let me see from Debbie, but me, the minimum, mamma, Yasum, sending Pokunasno. I did not be see a fee as soon as you answer because of a Kumu, and then Quatre, Nimpro, say, huh? Obi ask mom say me kokuma no pro jejemia me ya me bi person me ya na me si free duano so me si free duano so ani monyam na ya de be ma me be free wo e dia na wo gira duano na force me say then calm down me si fam am so be no e beba ma me a wutie me fa ha kakra yi obi jeje wa udi a wo sense ani monyam a wo gie no person force wa na ya dai wo si fam aso for mama topic mama topic obi jeje wo si fam but when ani duano a wo sense no ana unima nyam ni adwuma ya de asoma wo eti nkofo bi wo a eni wo kwase utiom wo de ti asofo ni bi tie yesu de ni kozo sara so na asofo mpanifo sana asofo ni bi so eni atrafo omo kunu ho se omo kuru yesu ho se oji ebinum yesu so oji binum na so ntimi nyene ho oni iso ahina na no yesu ahina na mani free asene sisi fo eni on free asene ni yesu free dia no so mfa so obey na obenya tie babo ni ebegina di wasina osi fam di ebegina den edi Oba diamante asiemra. People so agyeju wodua sia na oti fidua no. Keke. Ti wo person agyeju wa obi person ni nya beef. By force beef. Yeah. Enchinam kra me ma ko bi kra abebo. Enchinam unye mfre me nchen. Because me na minima dwuma ya di asoma me. Yes. Hallelujah. Amen. Ehyewa do agogo. Yes. Eno ano. And obi won preach. Person obo machi ya nyama so ba. Me quotation me hwie gu oba na de quotation 2 pa beto no. No ade wa no afa wa. Oh, and then I'm hokra. Oba de mfanti ase. Omi adwene no. Amen. Edua no. So be si fam. Eni monyama wo ho no. Unim se nkofo Yesu on si fam no. Within we ya be 3 hours pep and eni monyama ye de. Ehene. Oba de mfanti ase. Amen. Omi adwene no. Amen. Hwe. Do obema wo de obesi fam achesu no ho. Do obesi fam achesu no. Oh, bad fantasy. Amen. Amen. And then what Job, and then the Job chapter 36, verses number 22. We preach the word of God. Yes. What's it? What's it? When you go body to me, as I can see, I go no dini to me, as I can say. I know about church and say, Yanko Paul may be church. I know saying said the onion at the emfa. Why no shame Yakopon said you onion at the emfa? I know because why no betting your preacher can say what the assembly Yakopo with the assembly. Kai said you were careful in the Yakopons one in the year when you send in the year to be in the baby come for no. And others are not to your man. Yama you who know you didn't want dance here. Yes. Nanyana Adwene. Yama you who fan hono and you didn't want a dance here. Sabapani kakraka or you kokuruko or son and you share in Siano be a niano. Shababu no. No ni penny na hwano. On ni penny na hwano. Oda se ni frechi hwano. Oda se ni frechi timi spy oluman sa. Eh papa we die. Ye Nyankopon so. Ye Nyankopon na ye som no no. Oso. Say you feel nkonwa dia betima kana dwene. Yeah.
But the Yankopon boss who pass us and did Elohim Yahweh saying Yankopon. Also, that's a year don't know what's Yenino, what piano animal, then if you do one, so if you tell him not jump it up, bunny fiat. Yes. Then you do one, what's in an infierso, what's in infierso, and when you shall be, and when you shall be, or not is so, or no, Timmy Tones, you hallelujah, amen. Wabra, one watch I said, but what Timmy Tones, you are without them, I am quiet. We are talking a pretty bit me, but the people do not die, and not going to get up again. We are more fantasy. Verse 33. Verse 33. What's the Nimubomu can wasam? A more compo casam for the Nimubomu can wasam, Nimubomu can I said you would not pony to meet. Yes, Papa the womb. Etiyanko kanasam. Yes. Enya na adwene. Debi. Mumiyanko kanasam. Yes. We ayabotre. Enye bufu babo. Nasam. Yes. Yano afom. Yano afom. Abaya kasa mu ache. Yentre simple. Ni say we preach the word of God. Not the mind of God. Yekanyanko pasam. Ya infanya bebi nkata yani. Enche dase ye because debi asem we pie fi wanu mu a. Asem we pie fi wanu mu atemi ye wa o. Oyama enche wo. I'll be a good job at station. Cacrabia, Ujina, who preach ya was so can go upon Adwene. Brass, a man up as all can. We preach the word of God. And the Bible has more cousin with the book of Job, chapter 38, verses number 3. Job 38, verse number 3. Yes, your body, Bible is so high. Was this a berima? It be a would also want to say, but was Jimmy? It would you the word of the mind of God. You preach, you know. Bible said, and yes, but was sinning. Bet, Sir Berima, never was sinning. Let me miss how. And naturally, and there's only me, then me, Michela, dear boy, Fabet Bowason. Yes, said I'm Gabomasini. Sir, Fadia Bowason. Yes, Fabet Bowason. Let me miss how. Let me miss out. Naturally, and then I tell you, we grab go for go. Yeah, that's some more. And they said, "You, Obia, we said, we say, they say, we do a, Obia no once as is hallelujah, amen, hallelujah, amen. You obey 100% that. And then 100% say the Papa Samu, obey me. I read no preacher me preach obey matem. Oh yes. Eti ma maso ni pe nyina meje OKOH on 90 Yankopon ya wasuma amen. Omo na ya wasuma mama. Amen. Amen. And I will name the book of reference Corinthians 9. Me yesuma fo de ma me yesuma fo ma wo. Uni ma mekacha wo na wo se masama Yankopon asema dia asuma me no. Wo dia wo se me fam dia wo mpe. Ya je dia. So me yansuma me ama wo. Yansuma me ama wo. Eti no sabe mpadua sa enkonko shepo. Tie Bible na kasa. Part of 1 Corinthians chapter 9. Verse number 2. Se me yesuma fo me ebinim. Me yesuma fo emme ebinim te se wo a. Modem yesuma fo ma mo. Me ma sorry Yankopon dia ma me fen living your 7 days Sabbath assemblies. We yourself and nyina. Nkonko awodo nipa mpempem obo ade dia ma me ne de. Me yesuma fo ma mo. Me yesuma fo ma mo. If say me suma fo yesu ano ne mo agadi. E no agi asam na e de. Tietia. Yeah, and I won't count more. See, I don't know. Hallelujah. Amen. Over the man, amen. Eti Yeka onyango pasam. Eti Bible said, "But was since a berima." Nyame miss out. No miss out. Not chira no. Ehina na wo. Who just number one? Who can Nyame adwene ntie mi wa? Ehina na wo. Ebra me two asase fapem. Ebra wo di asase we betim wo no. Ehina na wo gina. Sawo hunu ma. Sabe wo tetokro bi mu a. Kai. Sabe when I would talk to be say mete and to be hui no ni di nkomo no kire me say de obey ni na dwen ni meaning di nkomo na ye fa apply o sabe wo talk bi ma ka why not dey nsusu ye to ho so via ben e no ni measure asase we uni wana so via no nim noten ana why not sa so homa ahoma na o mo san mo de san asase we so mo yo boy fie be no mo de kogu fie be e de so and I was say, dear, so and I would the assassin in us was see, and the assassin with the Ninas was see. And now, why not in the chatty water? Why no see pillars? It's a mass Unimwaka. So soon, me, I'm yagging. A bread, the chance my bomb to a Rusia when you go for Yawa ball in Sroma will you or bomb Yankupo. And men in our bosseno, not a yase, Yankupo, my elbow, sin. A hina now.
Why not car push na puno? Why no pia push say push bunu? Ebre free asase yem pie. Ebre asase epu free asase yem pie no. Ebre me di mununkum yi ani nkata ho no. Odi mununkum yi ani nkata ho no. Ehina na wo. Ehina na wo. Ebre me di asum ka be me yo na bom no. Sum ka bi ko twa po no hia no. Na me twa ne so hie. No twa po ano hie. Na me sisi adaban wo ne puno no. Wo po ano se ponta ne hie no. Ebre me ka kire po se. Ebre wo ka kire po se. Ehiyara. Po ya hiyara. Ana bra beduro no. Ehina na wo. Ehina na wo. Ko kana asem kana asem ko kana adwene. Amen. Obadi amfanti asem na wo. Omi adwene no. Amen. Omanti asem na. Amen. One was about when you read the book of Ecclesiastes 8 verse 17. Was sankafo etre nwatwetwe mu dunson. Verse number 17. Bible nkasa. Was enemy hu onyankopon ni ye nyina. Solomon so ampani wasem. Solomon say me solo. Me solo. Me trance. Me onyankopon ni ye nyina. Anka me na me check nyankopon ni ye ade akwa check na adwene. No so check ni ye ni niam no ohunu no. Wo de pentumi hu enoma o yo de wo de pentumi hu nyame adwene da. So onipa bran ho hwehwa Solomon kro no so enyansani no. Solomon nyansani no. Was check nyankopon ni ya na opese o trezi ya na o de kwa check na adwene. Wo de pentumi hu enoma o yo de aseda. Pe betinya check that Bible. So onipa bran ho hwehwa kra. So onipa si obe force so obe hwehwe nyankopon adwene a. Wo huru anya de nipa be dan. Ebehu Nipa be hunu da. Na so onyansafo so kasa. Onyansafo mpo pepe mu kasa me de nyansa ekote ekwa dan ekotresi. Mehu a so de be hu nyame adwene a. wo ritimi huru da. That's one Solomon nyansa ni kotra wa ho. Na wo for we no so. Yenko kanasam. Yen kanasam. Because semini here. Kasa ko foko kana adwene ba dia abenya problem. Yes. Oba de we man ti ase. Amen. Odofo wutie mi. Unu obi di nkomo a na mo ka bab masam a mani hu se tworo kunkum asam na mo ye den. Moka. Mani hu se tworo kunkum asam na mo ye den. Moka. Mani hu se nyankopon asam na mo ye den. Moka. Nyana adwen. Mani hu me nkota ni nyame asam se nyame adwen. Da bi. Fana Ayabusam. Ayabusam. Okay, the book of Isaiah 40. Okay. Isaiah 40. Isaiah 40. My Bible nkasa. Verse number 13. Verse 13. Why? Any why not treat ready home? Why no time treat ready nyankopon ya we den honhom. Hallelujah. Ma wonya. Na ofutufo ben. Ofutufo ben. E na o man hunu na ade. Ofutufo ben no man hunu na ade. Oni wan na to agina. Ye. No man hunu biribi. Oni wan na to agina. No na wa kire na temu kwan. Na wa kire na temu kwan. Na wa kire nyankopon nim de. Na wa kire nyankopon nim de. Na man hunu na ni hunu mu kwan. Hallelujah. Amen. When and they go inside nobody. And it's under the book of Mark, chapter 7, verse 13. Okay. Mark 7, 13. Mark chapter 7. Because where? Verse 13. Hey, mommy, sorry, mommy, Mr. Sorry, I mean, can you hey, Santai, wow, Maswo. We are the problem, yes. Sakasa we and I mean no pembage na ready kasa kire me anopai me ba na me ne ready hire asofo bitimi kansem bia na asa wote wona ayesofo a wo yam bitimi ahyew ampo asa de odi edwuma na wo ye no nyankopon hu me ba me ne ready di mpuni mpu okwam o kasa kire me say ene me ba me mfa sem na em edi asam kra na ekoso ahantai papa bebre ahantai wa hia nyankopon me hia no okwam na na dwi me be da me da na dwi na ready frame say kodwo mensa so original na me ne woni nkomo na nkomo awurade ni me adi no na wurade me se me nyame ahye mpuni mpupa nkomo ni me adi na na dwi yi na dwi a kire na no pai yi na dwi a kire me se me fa na dwi mre mo papa so kasa yi wo ntwe ni ya asam beto de beto no wanya ya nti hwani sansam na na me ni nyankopɔ hia wote na wote bia wo yam te beje wo pram na me ni nyankopɔ di mpu na nadwi na nsam ya na me beba kora me hia no kwa mu ɛno ni me di nkomo kwadwo wo se beba me gina kan ye gina he ni hu ye sa be no ni me kasa peso ya na ni hu ye hu Mark 7 verse 13 what's been kasa na modi motete sam modi ma sansam fun wei a mo kire no a modi keka wo church members modi say nyankopon asam no me na me twa Bible no modi sansam wo modi say nyame asam modi say na sam eno me ti say we pie firi manum ana ya mo yo ana modi gya so adam ei me kokko be hye be kaba ye kwaba
Hallelujah. Amen. Yet also near Sasi Rasi. Amen. Adolfon Moya Jim Kwamezi Jim. And then Sempana Bawinjane. Okay. And the topic about it is a Yakanyanko Passamana, Yakanyanko Adwene. Yakanyanko Passam. Yanko Adwene, dear. Or yes, yet quotations no. If you go on one, there's a Untimin Kokanyanko Adwene, Nimonasam Nakoka. No BBC said the engine, Unyanko be a fan say, Mimitiway, as some Americano, a Yanko Passam in America, Nassam. Yeah. So be the letter mount. Obi so nim letter chro na fa ne say bia o se wo chro letter we into kan na wa chro now o de man ba wa abrochire na send letter ni koma ne ba na wa abrochire ma me na sam na wa chro de akoma no untimi hunu na adwene da adentia o kasem wo mu a me pa chawo sika ne be kan nsa pa de onim de odi be ye pa de onim into nim na onya ka se wo de hospital yeah. But oboa ebe kan nsa no dane na adwene se odi sika no be ya de foforo pa de onim entenanu nje se obi ka asam na wo ka no nje se na adwene na nje bi ese wo to won se wo se nyankopon di ka che oni tumi ye yes o che oni tumi ye uhu na adwene pe eni nkadine obe balance ne yes ye nim ntini ye bokoko edi na asam ye ne ma sa asam na emmo ye kokko ne ntimi ntu na mo ade be ya ye nim da ko se obi enim da ko beba na ye se ye nim na adwene ye ko se obi enim donko o so be ba ye so se do wifo e de eba na je say still an warning no de ama ye it means some ye preaching the word of God yes wo de ti asem wa word ni o small obi ade de mani ni okay the book of Isaiah chapter 3 verse 4 Isaiah chapter 3 Jeremiah chapter 1 verses number 9 Isaiah 3 verse number 4 o catch them say yenia Isaac so da na oba de ka chere say onipa ba sim ko Israel fie nchen na fa minsam na fa dan minsam ko ka chere won o se fa dan minsam ko ka chere won o se Isaac en fa dan ko ninsam Jeremiah fa minsam Ezekiel. Hallelujah. Amen. Papa fa 17 won ma was in onipa ba me di we see Israel fie so wiemfo so for bia nyankopon so de we see Israel fie se wiemfo tie menum nsam na fa bo won kokoma me na fa bo oman ne kokko Ezekiel 3:17 na fa bo oman ne kokko yes die preach nyankopon asam amen and so na tell Jeremiah 1:9 Jeremiah chapter 1 verse 9 also ben kase was Ewurade tene ne nsa also Jeremiah so down Ewurade nyankopon tene ne nsa ama ne kan ma no and odi ne nsa kan na no na Ewurade ka kire me say na asem o ka kire ne say hwe me de mensam ma hye wanum me de mensam ayedai ma hye wanum obo so de na adwen Ewurade num me de mensam ma hye wanum me de ma adwen me de awura wanum me de mensam ma hye wanum me de ma adwen hye wanum me de mensam ma hye wanum me de mensam hye wanum hwe di hwe ene dei me de wasi amanaman ene ahini wudo so wetu abubu se ko na ko kasa wasa ya dwiri hallelujah amen Deuteronomy 5:5 okay Bible nenkasa okay Bible kasa Deuteronomy Bible nenkasa 5 yempesi yebedi for verse number 4 yempesi yebedi for yenti oboade asam e twi kasa yaka ma ne yaka yensesa ya no simple e twi kasa yaka ma ne yaka yensesa ya no kwai Deuteronomy 5:5 also benkasa midie tio me generade ni muntam sabre no ye Moses impano was me Nyankopon be ye mentam ginafo be gina mo ene ne ntam mo Israelfo me generade ni muntam sabre no Awurade ne muntam sabre no se me be kire mu Awurade asam se me be kire mu dan Awurade asam me be kire mu Nyankopon dan asam opa Nyankopon Genesis to Revelation ube so bia se Nyankopon asam eti obi bia be wadwen se wo koka Nyame adwene de na se wo ase wo bentro no be anyinya no no Bible so se won na be anyinya no ko bi ni adwene no won na be anyinya no ene wo free eti wo free wo betimi aka papa na adwene o can the book of Job 25 verse 2 Job 25 verse 4 odasani betri Nyankopon odasani pa betimi atre Nyame ani matimi ehunu Nyankopon adwene ebe ne da de oba wo no ho bete e de ne de oba wo no ne ho betimi watimi akeka Nyame adwene osrani po osrani mpa wo so pa hye mfa oba ensuma wo tu ne so ensuma mpa wo nti wo Nyame ani so nan kanto dasani abubu mabai odi papa boy oboa yen wie mu ni yen fa ya mu asem kana asem eno I don't know hallelujah amen ye ko kana asem yes na asem ni ye ko kan eti asem ye mu de Nyankopon ni me adwene
Ye de onimi adwene. Who can the book of Ezekiel 11:5. Ye de onimi adwene. Okay. Ye de onimi adwene. And I can First Samuel chapter 16:7. So ye de onimi adwene. Ezekiel 11. Verse number 5. Yinti obodi asem. Ose menka say. E kin kan say na Awurade hu to me so. Ezekiel say Awurade hu to no so. Na o ka kire me say. And o ka kire say. Ka say Awurade sie ni. Saa na monka. Saa na onipa bia nkoka say Nyankopɔ ye dey. Esie ni. But you ayo. O say saa na obi anya dey. Enkoka. Saa na monka. Saa na yanka. Israel fie. Na de ebeba mumu adwene mu. De ebeba ye adwene mu no. Medie. Minim. Tie de ye adwene mu de ye dey. Onim. Ba ono na adwene mu de ye nim. Ye de onim ya adwene mu. But ono de ye nim na adwene. Ye de onim. Yeah. Eti obeche wo se na onipa wusu ye dey. Ete. Eti onipa wusu ni ye kra ye nipa kra ye wo a kra mpo no. Tibi obi adwene. Wo de ade bo a Bible ka se mo First Samuel na kire. First Samuel 16 verse 7. Na Awurade ka kire Samuel say. Obade yawe e ka kire Samuel say. Ehwe de tibia. Enhwe nipa na ogina tibia. Enipedua tenten ye. Enipedua ne tenten ye. Mempe no. Menhwe de onipa hwe. Ebi say ono Nyankopɔ so ono nhwe de nipa ye de. Ehwe. Onipa hwe de etue ni wa. Onipa hwe de etue ni wa. Na me Awurade de. Na ono otwe di ampo Nyankopɔ. Me hwa komam. Ono wa bi ono hwe no. Etu ache ye kra say ye kra nipa kra no. Ye tumi hwa komam. Nipa de ampo. Ye tumi hwe. Wan ye mienu ye. Yeah, ye tumi hwe. Now straight Nyankopɔ adwene mi say. Hallelujah. Amen. Bible ne kasa o. Bible kasa. Bible ne kasa. Wasi wono ye hwe de etue ni wa. Na me Awurade de be hwa. Ono otwe di ampo Nyankopɔ de ono hwa komam. Yes. Ono onim nipa komam ni nipa adwene mu. Yes. But ye pa de enim ono ne de no. De ne de asam no de ama yesi ye nkoka. Oba de awe hu ye mabo. Amen. Omanti ase emra. Amen. Omi Proverbs yenko. Proverbs chapter 15 verse 11. Verse 15. Verse number 11. Yinti obodi Asem. Was Asamando. Was it then? Asamando. Ni was say yamena. Any was say yamena. Ewo Awurade anim. Nan kantum nipa ma kumam. Don't know check akumani check baby biara onim baby bia tokro bia mu onim. Yes. Onim tokro bia Exodus chapter 34 verse 27. Sabe obetimi afra apostle OKOH. Exodus 34 verse 27. Yinti obodi Asem we. Was never catch Moses say. Onyankopɔn ka che Moses say. Twerɛ nsɛm yi fa. Moses twerɛ nsɛm yi na fa. Efi sɛ dan nsɛm yi so. Ɛna me gyina ne mini Israel fo fie bɛpam den apam. Twerɛ nsɛm yi fa. Na nsɛm yi so. Na me gyina so. Na mini Israel fo bɛpam apam. Gyina nsɛm yi so. Fa. Na twerɛ nsɛm yi fa. Me gyina nsɛm yi so. Twerɛ nsɛm yi fa. Na me gyina nsɛm yi so. Twerɛ nsɛm yi fa. Na me gyina nsɛm yi so. Eti asɛm no se yɛn kwaka. Yes. Hallelujah. Amen. Oba de hu yɛ mabo. Amen. Sabe betimi afrɛ me 055 955 2686. 050. Yes. 76 90 000. Everybody awasi. Fresiya. Madam Abu Afwasi. Amen. And then Mrs. Tebi. And I'm no so. And nobody Yahweh. And then NKWAGYESEM Abba. Yes. Nobody was say NKWAGYESEM Winchra. And one na ATM NKWAGYESEM where bed than your free or company one. Nobody away in whom. Amen. Okay, the book of Job chapter 29 verse 13. Yes. I see Adoye bi ati say ye no. And you know, be in the Camus Abuama Jumedi Abaso. Kakiti. Tell me by our yes, also a Mesaka. It's also one yedi, a pushy and one, a timidity late in there. And so bad, Yadu, Kakreti me Abba, Ami Timi Abba, NKWAGYESEM Sodia, and Nayaka Sem Biama or Bia, Sabi baby Ujina, and I need Sem be Enkoyi, and any also will say, hey, send me Cassie and I make Cabusism. In send me one, my walk up a Yayabusabatu. Eya busisam ebere ko ntimi mpese mekwa nyanya sa anti we topic wanya patu beba pa o set beba quotation do ese baba me di akira enam late me ye ntima wi na twetwe akwa kire ba sa ne twetwe ye nuan e wa ma no ne so kwa kire kitwa bia nso nokure ai box na me banko bia to gloves a sha some mesen kwa American ko pedila ho ye mmiri mu no e no kan ko nya boafo da hello mpacho odin ba bia kasa free
Shalom, shalom. Yahweh, shalom. Eja bi mitiewo. Apostle Adia on Shrapa. On shalom so mame. Apostle wo kase na kakra bi adia. Apostle enya kakra bi o asama adia ba na muodu. Papa. But Apostle senka Nyankopon yenya ni timo pa na dwea. Apostle enka kwanye lipa be fa so ato ya maye ne de nya de keto. Na sam no kra ne de adoma to so aye ton ni se. Na dwen. Apostle me se atro Apostle me kan de lipa de tani dia ya menema ma me se ya. Apostle wo se be fem. Asem ne keke no. Ya ton etie sika ne atua ne ato. The Papa Brani, Timika, say, blue, so many and yare me. Apostle, the blue sugar on their co when you bear cocoa. No ban with him, she may one kind in what catch us when you say when near cocoa, Ariana and Econo. Apostle me be town. I hear the co when you be when near cocoa. Not I dear call when I'm doing when near cocoa, not say I put me there. And I say we for a monk quite hospital be more apostle. Apostle send you put the sending on Yankupon Timopo. And go back to Shabba be the Ayana share. No, I can't trust a brand, no chop, da. Or by the air when the best serious. Now, my brand is over Conia Quaco Jessicaniato. Apostle by the air when she out. I tell what can a mood do Papa, I make it to where we cry, and your kind. A mood do. I ram me papa. Ya when she on car one on show day. That you know, the mechanism man quatente. No, yeah, what for a say they are dead. Any animal want to know who and so. No, I ran on so. Beating my fast on no be more by the air when it's fine. Oh, Pastor Mensa, by the air when she ram on. What there be girl? Oh, me back up. But people be any more by the air when she ran. You living your wife for money, and I hear and bye bye. Bye bye, jabbing back up. Echi alaba di fo jina oba di enhira bebre Asem ampa wo na Asem kwa na yesi ngrofo de o maye ni ni o Asem na bi ni asofo bi ni Nyame Adwene pa dia masa Ghana wanya nkometon Ghana pa hello pacho di me bia gasa free mento nke ye meji osuba kwajesem so hello Apostle. Yes sir. Pastor, good evening. Good evening. Pastor, Bomboko. Oba de nadum me ho ye. Pastor, ye mikasa free wasakopo. Michia wasakropo mfo nyina wasakropo Livia we bi wo honom. Ye wo bogoso ye wo wasada manzo ye wo asarin so ye wo dwunase ye wo oh. E bia me go pa. Me da wase oba de nsha bebre. Yo, na me boadimo. Amen. Amen. Obadi nsha bebre. Onye wakuma so ade ma. Belamasi. Hello mpacho odini bebia ukasa free. Kuse. Hello mpacho odini bebia ukasa free. And well TV set no wadauruma. Hello? Yes sir. Yes sir. Good evening sir. Good evening sir. I'm not sure your family like you. I'm facing them now. We change the man for you now. Enzima when you nasi, Livia when you nasi. I'm to go one. Very good. I'm not sure maybe I need to buy Nyame down and after my Amen. Now, I'm about sure I have quotations, you know. Muy Steve, no Sosania Baya, you make me on almost. Yati ye bompa say o ze adio ma kire mu ache na mi hu se na mesa kire mu biom ma kire mu ache nkire mu nyina ko wie se so hu se sofo bi be preach na se quotation be good screen so a watwe quotations no eto oba wo de koma MCR fo no ma body go competent o kan no ma yi ato so ba me preach a o pa bi sam kwaje se me quotation na ma se a etimi me de en de gese me wie momu ansa na o ma hu quotation e free me mu aye den aba etimi sa na be ye ni se ye bom pa so ba de adom a ye betimi ama ti ne ye pay more airtime no ye wie a no ma tombo atworo nya o mo sa de egu so and me we go see am say papa ne munya na okire munya next week ye na me time na be wura mu a e betwa so fra obeka say e ba ya anche nti wa hu ni nyina
nti ese etimi nya bre ne fe edaso mapon me pon na mu ne fe mu di ni nyina beguso teguso a ene obeto bo no afa watwotwo nya mesema da woroma enti se ne me kasa na se ekontem a de meka kakra ne se mi quote Matthew chapter 12 verse 36 Matthew 12:36 12:36 we are the Matthew na be hyanim anya sa be chwa Matthew be na awura fi 12:36 no asna wada woroma ena sa wo YouTube so a obetimi akọ YouTube ene YouTube de me wie pe obetimi abo apostle apostle no so betimi aboa kopimi se obo ade adum a ye betimi anya bra ibi aka wo metimi ahyehye ne ye mesema da woroma anya me ani bram so se ma hyeda ne mu de wo mu so kese pa so ne se bra na me de ye ntimi preaching ne ko ha nye fena be joni adofo sa be nya sa na me preaching esuno obi ani se de Nyankopon friend mesema da woroma obo ade nhyira birepam ye batutu ye hello patwodi me yagasa free patwodi sam mere me kasa free do ma michia do manfo nyina apostle ba de nhyira awase ne nsema ade mo lebia pastor mpacho chema si edini wo mpacho du ha ase me pacho si chema su oh okay oba de adumo a ye ba second phase na be duru why ye ba second phase na be duru cause doma ye wo branch wo doma ohwe TV ni so amomfa enguso na doma fu hu se living ya wo doma ebi wo kintampo ebi wo bro line de ha wanchi sunyane tanoso sunyane odumase ya tu ya chema sukra no omo ba bi omo hia o omo na ma ne 05099422222 ya tebi wo honom brekum ya doma yinkro o dua ya nkwanta bechem hola nyina ko fie pre sunyane tami hu tachiman mi hu se na meka no tu de ofan bon no ma ba ku bia bia be fa bia ofra o me ma direction ma bia area bia o wo so apese bi bia bia wo no na de one ambassador bia wo no unya pe bia ma ye Bolivia wasafo bedru fast etu se kodia bia biara ya we ewura o hello patcho di me bia kasa free hello patcho kasa free kodia bo miti wada roma Asem Steven I just see me too. Ja asofo fama pinti ama TV na kotosofo kwa ya na mpaso bewe enso da tono ma hye no hu se ni sha bebre ya fu ho mishaw ene da nchecha de mai amen pacho mi question kan question bisa ne se revelation the pacho Yesu wo na John Trey, and I said, or Trey, and son of Yesu wo na chi no chroe. And Revelation 5 no. Yesu ba ekoye chance na ye say atre John. Ni atre John Revelation ankasa kita past, present and future. Okay. Mate. To kind the book of we na yanko Revelation 1 verse 19 Tire de wahunu tie asem no se tire de wahunu no ne de wo ho ne de echiri ebe dan eti oma otro past no tro present no tro future to the book of Revelation no to the young kind of rough of mo bian fa na adwen church no anso ebi ni o won say we say quotation we question bi say me buy na me di bi cho quotation na me come MCR quotation nkenkan da bi nti esem hunu said and share it here. Yes. About the way shrine. Amen. Nkakra. Ebe. Hello, Pacho Odin baby akasa free. Abra mitie wo. Agrekins in Makumate. Mitie. The Pacho mo na pese mi sa say tabat no. The Pacho e Bible no almost say e cafe no. Saturday ni Sunday ni Monday ni Pacho. The Dino is for him. How many Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Nicknames. As your fro, Yabwai ma. Now see him fro, baby Jeje. Sa baby Jeje no. Nyan near the toe. A unique name.
Iti Nyankopon atu din ewo ho ene ye benya nicknames. It is one thing you may be asia we be da da. Ti Nyankopon de di kan no. Omodi said di kan detoso miensa. First day of the week, second day of the week, third day, fourth day, fifth day, the sixth day, seventh day, no the Sabbath day. The days ni nyina de nicknames the Krobia no obia wo nickname or dia to first day, obia wo nickname or to second day. The Bible na da no. Di kan wom detoso miensa wom. And this say e obi bisa question about say then ye nya me na mo so e na mo nya kwasi ada. Yes. Tobadi adumwa. Sa o me da nangasa na so for bia start about em say eja ne hyehye nkrofo to e no obo me femi pese bisa kwashi asofo wo Ghana 1 2 bia manu a e no OKOH se for me da o se for me da enye me nkwa me na so for mo Ghana ha o da bi ana me na mu kin wa o anti bobo for me da na ma mo mi din am ho ntom wa o ye munya botre na me boabo anu aba. Yes. Obi biso obi bia na no me da ye nyanfa me yesi enfa nsom ya osi enfa nkoye dan mukro ya manu nya baako na obi na no me pese me kon me say topic no manu nya baako ena na me da na wo but yesu ba na be firi o sisi kwado mo sesasam no mo sesasam kwa say me da ya mfa me yesi enfa nsom ho edi encheche bone no na mu revi say yesu Kristo ko ba kwa so no dem ho me da no ba sa be no mu gunuram wo de ebe ba one day ya ba maturebo me hu se mo ho yira mo ma se koto egugura wa mu pre na mo pre yes. Now was a young boy, I won't mean many da. And you know, attack mo manu or my teacher or conquanasano, and I'm Hoyeramo. Yes. Then you mean quite a mean quana me home than you are Ghana. I want to now move me down. Who will be a Jalaya, no confirm me like a crabas or it will be dimatum. That's a home than the Janational. Yes, no. Preach topic, I would have a born Ghana baby. Oba kwa check topic some almost 500 something. Yes. Home die in the womb. If more family topics need be we preaching. Most of them topics na more much in more fat. Where am I preaching say? So for be own preachers are top, own preaching fast are better. And I top, I be preaching say. Hello, Pacho, maybe I can say free. Hello, Pacho, me kaza fish na. So shalom. Yahweh shalom. Me chia sunya fu na. Pacho, me kaza fish me was Jean Blanche. Okay. About the Nyame pa Nyame wa boy me ko ara me show one day na me show na me sa we Nyame ni pampa so ana me mo ko don ti asora me ko me jai me mo ko don sunya Blanche amen me tia mu na so fu pastor mensa ne so fu ba ko me tia mu pastor che obia beti so pa jo me asama ko pe na mpesa me ka che we wa papa pre ko pe na nra me sumda ye dynamic of bia wawuni adeda na ye kwesi no na my gin wan ntiasi e daye de me se wada roma ye daye to asesi ya wanya be da topic ri chesi ya daye wo so na won ntiasi abompa ye se daye amaso yi ubebo negative and positive prayer say daye amaso obo ade say no me na ebe makwam a o how bi na ebe makwam a wo yi a che de minim so beti me twetwa agye me jimi firi mu amma daye boni so nkuntia me say ye nhira so no bi nhira point boss ampa ye no obo ade daye de Mr. Wada Roma. The one day may die teachings. Die nyape. Ugro bakoto die book. Yes. Abeto wenche. Osu ya na obi bia hwim. Ele na mishira. Unjira onso. Hello, Pacho di me bia kasa free. Obadi enhira maboafo. No man no sanya kese mom. Amen. Hi. Sanse. Hello, Pacho di me bia kasa free. Pacho me kasa free ngoko. Michia ngoko fo jangoko living yawe bi ho. Papa. Very good. Very good. Very good. Pacho me nda sorry. Okay. Me me nda sorry ko jidi koko. Mate. Na, le we papa o preachiro. But ya jo keke. That's it. They just say any damn family radio and to any school room. Me buy say me say o preach. Na o preach we Amen. Papa. Amen. Na ekuso ka o me da wasam papa. O me da wasam de preach my we pila. See that man for the can. Nyamisha papa ati. Ojina. Amen. Me da wasi. Hey. Hello Pacho di me bia kasa free. Pacho free me papa na.
Kwabra kasa free. Me kasa free amasamai. Kwabra meet you. Papa Bacho, shalom. Yahweh, shalom. It doesn't be as we will give me with me a grow every audience me a home. I'm an idea. A drobenza, cocoa, oh, yare. We are home for Nadia. OKOH dressy audience me ho. And I'm just a audience, you know, drone. You were this for now would warm me and sound Chokrumo. You would insinuate only Habama Titi Habama. And you would insinuate what the bosom netati Habama. It is a dinsini ban now corner in channel. It is and no names meaning more. And you would do now, would you OKOH cocoa do, Meboa? Cosa. Why? The book of Ezekiel 47, Yanko. Ezekiel chapter 47, verse number 12. Was it? Yanko Podi Odiama was not by the Bayamodiani. Was it Yeni Dianaba? Nahain Aimodru. Abani drew to be himself, Sabanchi Abani drew. On himself, friends saying, Bodia Abani drew. On Niabana, that's what Chelobi. That's a no, ye drew a saya dear or the Mawadia. Nemo baby, I walk on at the house of Fufia Pepe because me could tell Yamiasam. A VH and any panel Dania Samno, Aqua Sabosum. And the Yamiasam could do one when I just saw this idea. Oh, yeah, Faudanachi, Hugua, Febisra, Febifasi, Yesay, who is Asam and Wadaneno. Sana walk what ye draw a frobin chain, never doing it because just to a go be anywhere with ya. Oh, Benomoa, ya prescribe Jose, no matrim yenu. Anopa mienu ewia mienu enwumre ba bia nu a ya edra prescribe a wotoam anaye heba na word batum ya chese wudu fie before abanum ano no uhwie kakra fagu apampam uhwe gu apampam kakra wudi bia gu na so na wahurihuri sa uya wa fa dan echi atumrika 7 times uya wudi we echi abewura wudi ya konfosam sa dro we yentimi nton that store there be eti yehunu se wase yeni duanaba ne na haba yemfa se yade rusu bia di babia members meko hello patrodi me bia ka free Edinde Francis me ka se ashama apostle me ka wase ka no church audi amaye amen ama abibia ye u piki samu fe piki e kai ya ye twi o fe bonim amen e da wase se official odi kai utan to your phone name and apostle adi ba kwa ha me pass our university say odi ababonti le chiwa nya our university pa le nyama yere ha o woni ngasa wa na teaching me yan na yerete na ka say hia ma me nkasi kitibi nkyere mo amore mi nyina obi entie mi wa Suban to say Jamua or thou, a Jamua be new Obubuni boy, Obi Chema Jamua, I got to one day, I got to breed Obubuni boy reader. Ibino, Nemo Kashim. Yes. A Jamua be no Obubuni boy. A Jaman when Jamua, I got to breed Obubuni boy reader. Ibino. Aha, Auntie Baby, who or Babylon and Namona answer me pen, me show you any shape, that's when it one. Obiting Sube CS Jamua. A Jama, thou better so any boy. That's me couldn't join any Kai. No robber pow no asakashim. Yes. Nti esu obitimi de sie. Ogro enti no mesra bebre. Itin ye wo dan repent. So ni pansesa na adwene. Enti no ye wa adwen sachira. Nti obi asu wa ansesa na adwene. Na sa ode betra wade mu a ogro odi beti wawu. Ti mesra wo. Ndi bebre titi awade mu ye nyina mu a. Yes. O beka so mu ni boyre. O pa fa na ni mu hwe. Kai. Abachi osisia. Etino ya baba be teach so bonya abotra mame na yempe nware adwensa kire su yes ha obia wo su bi enso adwensa kire ba na watu atwere baabi e adwensa kire to twere bubu boyere but o keka hye mu dia enya dia aba ro one day yes hallelujah amen hello bachodi me bia gasa free mente wonka yo wadawruma hello yes sir Pastor from Bodum because if I touch me just meet you. Make you so bad what you so. Meet you what room? So for Pastor
Simple margin and peso. Kakana or clarify. Casa. The fashion is Methodist. Now, and then the social media, who says of be preaching me about say, Yamfa, Asolicica and share a here for Yamfa Solicica and more deeper was so but I was said this dine at the Tonkunya and it does no man who quas or them. No, also yet Nipana the East Cano. Am I dear Sano Mano? Ain't he? The Bergers independent Nahona and Hochino, and Fayas Adeno. You hold me in chess and Peso Bomaka. Oh, Miss Ramoadauroma. Sa topic we, a best say a topic no. Nadiameka Cran say, I saw any, I saw any way. Church members in the Asorino. And to say it to me, Tokunya, Yabuadu Trakunya, Susubi. And to the America Cran say, Abian and Afum. Na Babu Mupadi, the being Wabeka say, Asorisica, and Wasoreba. Na Soreba do Tibi Wasore. Who can the book of Ezekiel, chapter 34? Ezekiel 34. The Bible. The part of verse number 1. Was a radia sebam chense. Zaki said radia semba and chense. Onipaba. Shankom tia Israel in Yanhefo. Also phobia a for a shepherd. Shankom Nakachana canche also phobia. Be away in any so bedi so phobia. Be a young freno. Nakachana for the same canche moa so for the say. Several young possi so for catch me catch church member say. Church member. As well as come one what tea. Munue. Tinyago say due. Israel Yanhefo. And no be found where the bad Yago say due when you do it. Wouldn't so when you were here. Due no. Due. ANSMP. Due. Yakedia. ANSMP. Yes. Kwese. ANSMP. Yes. Due. Munue. Due. Israel Yanhefo. I say a software moody software. Mo Yango. One was a software there would be as well as a year. And you know, one say for what's it Yan Roman count. In your for the year, one so see Yan for the year day. A year or more. Moodis Radiero. One as well as can moody. Mufra and Yan who me. You can me, mammy no cotton toast. No, the Kakrawa, but it's in the boy, you know, their black church. No, they were told Mukuno. Eh, see, can you answer them with their modano? Na inwe kwoni de na nyankwoni de monye wo be ka che me se nyankwoni de ye nkomu asori sika yan wom wona wa hojo no we ka mo titi ayo enye church me bia no be ne ha be dan church no ye won kofo bia wo ye den a obe hojo hojo atie ba no so for eden what anything ayere for no so wona yare wo mu no yare koda hospital na so me yade na enso bo modin na twi ne ho kwahwe no de wo modin no so ba to collection ma wo de wo bubuo no mo chire modin acheche ne wire yeah that topic I'm for some na me hwe din a punches no yenya chiredi me say me brei dia pam no me chirem kakra duanaba ene de be hu duakro duanaba ene de be hu duakro yes duanaba ene de be hu duakro so for tirim odin a wono asem ani so for a woye pepei no ye dufudi penny bia no enum asem na beto fam do apam no mko fa ne mra me na me chiro Bible no dabi dia wa yira no mo hwehwe do tie nemo mo so mo so atimodim enne o se asofo ne ye church members nzo wo de ba mu atimodim na o dia wo sofo a wo kasa asem we ana wo sofo bi o kasa asem we o maame o ye church member dabi o wafa o ye church member dabi o nia ba bi ye church member dabi wo se o ye church member dabi enso nya problem no mo de be dan wa o pese o kire bibi kire busua ne se o ye chef e ma o timi boa say ni pa ko na church member o ti dem ho adi da won kan che so nko kan che ne sofo oba de hu yamabo amen ye dis our topic we che ye be yira che na da won but media Bible na nya ka o se dua na ba na de be den ye de be hu dua ko be hu so bi te bom kikam na ne ho ntoma e den na ya me ye hu ni pakon ani suku e den etinimu eno bi bo ne nsama ma no na nto wa e den da eno bi bo ne nsama ma no otimu no ento no na to a na asori sika ko sia so dan na church member na oti dem won Osheni trimodin. Osheni trimodin. And I'm going to do so. Hey, who needs a church without members? It's not a church. Yes. Sana a cemetery without dead bodies. It's not a cemetery. It's what? It's a farmland. Yes.
A cemetery with that dead body is a farmland. Yes. Yes. A cemetery with that church members, a cemetery with that dead bodies is a farmland. So any members are sorry. Yes. And it's of one day. Now, members are back. Was a church member. You did quotation a best semi topic. First point la we inquire. Entrance the annual question. Ujanjo for a year, no, but 1 year, with this radian, of friend, you and whom me. But come near me, try when she in every church. Look at him with the ODB. Church member being no dinner, need some in a bed dying church. Wako problem, will be and say a problem. The Bible class church in a will be, doom pens will be. That's when the young shares any pacononso. And obviously, watch my boy be pen. Why wouldn't you buy a bomb? What watch church member pain? Huh? Limit one watch church member pain. Emma, just say, we're just one my yoking. Huh? Baba may warn with the book of Matthew chapter 24 verses number 13 year old was say muyo beba enti wanya wo don na no bejo ma wonya papa Matthew 24 me part of verse number 13 you talk about the 12 no was enam say muyo bedo so ti obaboa obi na nipa ko beda na chi agya so de nti dodo ani do ano bejo wanya odo a wo ma nipa no wanya wonya bi bo kansa mfo Nenso do be jira ko do be jina no cause wanya na wo be jina obi nsamfo a wadi wasore so ama obi papa esa o ye no anya no anya den wanya Mummy and ye, yes, me and ye, Obadi and Yambo. Amen. I saw 40 minutes task for in Yamabia Chipa, the boss of Metri one day. Was he see? I saw that so still be a Mujan over day. You could open to Soma Jasiano. I know Grafes good. Evan Tuana and what say we? Hello, but you didn't have a free move and Jamie. Shalom. Yahweh Shalom. Apostle Diamajo. Made you so. When I'm a fifi Okogono, Metasa, Yenya branch in Okogono, Sintas with Dark Braza or Teshi or baby. Okay, so many baby Mohammed India. I said, no, sorry, so I did have Jesus never because Teshi lied and send come back your branch on Nungwa. Okay, I'm saying Juma Samuka Crantia. Miso me Bianca, mebo drama Pentecost, and I'm Munti Major crime and Pesa Macobium. And Namoyano Mutata, a mouse of the Omotoson, a moment that time, we are mebo dram the war winning war, one call that Miss Mahonu, me Johnny almost so much in the drums chase you. Obadi our heroes, money. Okay. Hello, Pacho, maybe I can say any young woman anyway. Shalom. Yahweh Shalom. Make a traffic for the uncle again. Livia. Very good. Obadi and Sra in your brain. Amen. Question the person besides and then I'm a baby now. Obi, almost say, Obi, I call him on Nagaza Neba. Baba, Anaa, almost fight train or Moko, yes, and a good 89% of this I say. 80 no way you go, a yes, when you go and ask a sanka or wabo frano. Or Diana, a wabo frano mano. Well, first say, Ni say na abano eye musio, Mujafra, and a papa in the banedi. But Aquala no banedi. Yenim do obey dachi. Yes. It no bonina yin say na abano na esa nkomohwa kan was but yin say no mutu agude de. Enteme pepa etia boni achiri boni eno maye no. Boni na chiri boni eno maye no. To can the book of Leviticus. Onyankopon say be nko baba ho ene ne nkoda ene wakọ baba ho no akwakoda onimi say di basabasa ye beba na di problem aba opa akọ babu no mu a enkofo bi ni omma wo wo babu Nyankopon e di curse ne ma no but omma nkum nkola no dabi omma nkola no kra no enkofo be pie fi nkola nim nkola no obu opa ye babu researcher atitire be pie fro mu wafum
ekum emfum enja but any the woman say ye baby san say akwara ne ba obefre ne papa ne se hwan obefre ne dada anaso obefre nana dada nana you dada nana e de ehwedi an aye musuo ofio enna ne papa ne timi ne nada it is hard we na so mbomodi na papa no mu yi ni free yeah because utimi say oya ya chepa eh na wiase ehu o baba timi hutimi ya wakono oh yes eh wiase ehu baba aden wa baba wa wono wakonye mo no eh akono tanta wo wiase pa o okay we efficiency okay yangwe kolos fence ai 5-4 kono boni after near radio 5-3 Maunya efficiency 3 5 number 3 today was a bonia esikwan was in a dramambo was a dramambo one a fidie you two ni any bread 3 mama ye modimpo ye mu said yes ahotefo any woodie say aba uno baba any woodie say tie was a new dear nkwasi asem wey ne die kire be babo ne beda ne topic no eh papa no wedi nkwasi asem ye ntwa so hello pacho di me ya gasa free hello apostle yes sir what you asking nka so but FM ko fi AGYEMANG ne miti o ka se free osino miti osino fu apostle asem miti ma ne ka ka mi sa se so because be a fa enchine aboard the and be me and safai gare for goons from gare and I thought not bomb pie man not the people umoma so yeah na so I say you buy or you will buy boom say Moses the moja ekika proano yeah because yeah na as of we the omodane than about body beating was said yeah and you win one deal na and your mom ye be anyway here no be an nyame bia kombo enchine jaria nyam from so de bia but obi catch you say and as I dey we no de nyame bi bata ho dia and so hwe ni yi so hwe ni because so we ka so de kofa mama so yi ni we asechire pa ne sai mama so de kofa yi asechire pa ne sai me ana nyame bi say me pese obi beda ne nyame asem pese obi beda ne nyame asem nemu de me kakakra ne say monwe mo yi simple beti bi gidi abom pa ye say obi yare ohu ba bia won fase no me bi kire nsuo so jama nanom ene onye nyame asem o ma na ehunu say bia ye gidi ade bi na wo ye yeah na akojina be ka chem say no ye we ne be wie chefe no na mode ye wa sori ni mu a na be ye doctrine the church ni ukuada ye be ye saade we ye be ye saade we abura akwankyere kwadu akwankyere mango akwankyere ahwedi akwankyere miracle service and this animal ne ba ne be wie che no do gidi akojina enkyere odu gidi akojina ne me bia mfa so bia ni so ne ma ya ade bi no bi e che se na bia say na ade bi no ye ne mi hu se na me cheche mpo na mo mansam na bibire we enum mo ntwa so ma me na me komani e ba jo yankwa manani ye bre na so bre na ebre ai ebe na ebre ye kasi ye yesu na ko so ye mva so e Adwene hello pacho di me be aka free Hebrews chapter 8 verses number 10. Hebrews 8:10. Yengwa manani. Living our suffer. Ewo wi ase afa na nyina. Ba bia wo pese bi ba no so. Achima semanka se ye wo eye Asasko Junction, Cabre. Materis bi wa meme na biara living our suffer ye share ho. Meme na bia achim kade enso ye wo Kumani Junction. Ya ena egusu no. Kumani Junction. Ye wo EP school mo wa. EP school mo wa. Buadu afo ya mo besin ko kede nyina no. Ye pe ba bi wo buadu ye nya na obade adma ne fe. Ya wa ma fike defo no. Obade enhira mo bebre mo amofin petem wo. Ehie nyina ba bia wo bia na opeli bia wasafo ne bia konkon ade a. Enya ben wa na watu anamo ahwe wo kra nkwaje akire kwan. Obade ya wo enhira bebre. Amen.
no one wakuma so ade. Amen. Hebrews chapter 8 verse 10. What's it then? Osiyeni apama ededi achiri. Onyankopon se apama na edi achi oni ebe. Me ni Israel fie bepam ni. Asem ni. Awurade asem ni. Ose awurade asem ni. Me de me mra be hye mo adwene. Ode mra ne be hye yadwenem. Na ma twere no wakoma mu. Na wa twere nsem no yakoma mu. Ma ye onyankopon. Wa ye nyankopon. Onso ayem yo man. Na onso ayem yo man. Eti nyankopon so ode ne mra ne hye yadwenem. Eti ani ye preach a na quotation ne ba. Ye yi ba. Eti ye momu no ode bibi awura ye yadwenem. Aye preach ana mra ne ye kamu nsam kyerɛw jaiwe we anya jaiwe ode ade na dom ye. Hallelujah. Amen. Obadi ya we ma yenti ase. Ebi na me preach ye kwaso yi. Once ma sua kyerɛ kronkron na dum pempenso obi efemi kotu ya pa na asam na me ka no. Na si asam no so pepebe. That is how Holy Spirit here dey. Eye na juma. Anko so for bi ntia so timi kotu ni keke na ode akwanda mmara nsem du. Ya de mara be hye ya dwum tia sai ato atwere so ko wia na de obachi sesi ya. Obachi sesi ya mara na nya dwum de bedu. Obadi ya we ma ntia ase. Amen. Mubie manu na mo ka 10 commandment mo ka mo meda asem a aya mo nwen 10 commandment no what pa ye nyama mo so ye mo amaya ma gizi ve hona mo so de gira sisi a bo se metetewa na me to be bam cause baby mo quotation na me nimsa man for ba to be quotation bi woni me hwedi ko ye nyom quote nyina bi wo mo timi san quote na chechero mo akotu so wonte ase Babu de obeka ye onye nkyeremu ni asem no nkyeremu ni asem no so for bi ka che timi bie na nga se ho meda nyagopon wa be kwa soro ho meda bia wa ye bone na hwan na ka che se kwa soro kwasi ala hwan na ka che so for bia no asem no ai wo de munya abote na mo to de bia ya no abu wo ati se esese ye de omo che wo na ye titi asem no di wa ko kan de se Yeka ade ye de bomb ho yira dia be kan samu a wa anya later be kyekyerɛw se be bie ni wa se be babu be bie ni wa eti di be ni ba be den ubesi di be ni ba pe for no beto na nsem wo ye boyin kase di be ni bo baby bebre dia wo ka baby bebre beto fam say team Eba. Obari awe ohun yamabo. Amen. Yango amanani mu bie ntuma me yango. Ajimi bro we say madam TV4. Enelve yawe for men nyina obadi enhiro bibia. Enwumre Bible ne kasa. Egusu kasa yiba. Asempani ni. Papa enwumre nso am ye ho adwiri yen. Ene nsempa obadi na mosoma dane de nyina wonya bi ma wo ma. Ene yawe ma ajira wiye bremu. Papa enwumre wam ye ho adwira me hu se asofo no bi omo de omo no keka abususem e de kire asolema hwese obi kura asofo mu a wakwa asole asuo nipa gu nyame na ase eso de omo kwa mi akira fe de o begina se nyankopon oba de kura ebo na de ne asase ewiase da hodada abususem na ebi ni o ensuo mu nsua de Omatonwa masese no living yawe fema no opa de ye koye nim ti ato mo ni akasa yeah obi obadwa dwumboni afa ho we Abraham nkyerɛkyerɛ ne nsempa de man die oba de ni di abusisam na omo kan sa wo hyɛdie o sa wo hyɛdie yo ye ni ayeti o no ye nim sɛ wo nton bibia ma yen ye nim sɛ wo mu yen ye nim sɛ wo nkɔtana ba bi sɛ oton duro nti ye meto bi asɛm na ana o mayen nante so Obadi enshirawo ene me maami abiga mother one enyumre uba echiawo ene living ya for ma ene watiefo no ahwefo nyina yesere se obi amoa papa nensen pa no onfa bi mre ne nsem sese mu ode emu onwam amen na hyewo mo living ya way to the word na hyewo mo nsem pa no papa na ka ewie bro mo de omo tiri pempem amen because enipa mani ti ese su kom di nipa ma ti ebeti obade asem nye ye meje nkoton omo nsoli na egu obade nhirawo amen ibaba akupe obade nhira original US for nyina ye azebo ejare shewa wabeba we pientem kra wo go se jare nhye no so hwe do se da bi jana e ba ne de ba o me se be hello pacho din baby agasa fro. Good morning Fikoria oba David ni David ichi Korea for you na topic na
more than pa, Nyame Adwene, and I say Nyame Asem. Asem Sebe. Fabri, Menfa Konya is not mean 2 years for. Post the tanker here, a monitor ya and Crawford bucket ne gallon ne pine ne a buta ne in your mobile brebe a de kosobi. Na ebiso video me ntu for say mobile phone cra ignition wom. Ebetumi akọ fire omu na abese. Nya wiase japade na na ohwere cra. Fa so be na woso. Na ukotsal chere no mebru no etie pa ya na ode afa hoso amomona. Bibi sisa ebetumi de oyene ana how ede aba oman no so na wetu omfo. Afi so eto na start you 11 no yanjeje to engu futuom enfiti futuo no to enyi to no enfa kudito apostle Asem na abem no we futuo we de entwem da wo eda to fufuro beba bia no ya na o times no eguso ayeko amen yanjeje to engu futuom entito enfa kudito esan se to yeni kra no said ya amanfo so ebo brabone no eba internet ne so nanse hu bi enim no kware ewom se Ghana mayiwa bi ne alata form mayiwa bi Nigeria mayiwa bi ne nkrama ne mua bi kodi mpemugo jiska kese bi no so no egu enim asepa de ombe ye wo ho bia no kan yen abrochi for mon jai de omo ye na temdidie ni nsem bi a ukwa man omo developer now civilized world no mo nyesa de no yenya na nyomo mo be na area in a global world omo bie pop up then omo gu yen animase wherever we find ourselves now apostle that was shalom Korea for echa branders mati and our body michia munyina obade ya wenchina munyina Korea for no nyama akoma so adem eni maboafo a omanso 11 no cause enya de bi ehu bia se me de medical cassette waje de ye oje de afagu futuo no na unu kwanso okotue futuo no na koyito ndi kodito ye kasa asem ya ne ye ka de kire obi biara e wo ba bibia na face ye be sere se obi bia nhwe no yi na bia no obetume aba fufuru yi sei nkofo de apu bo be den mesi ebedi kro ebebo kro no ahye eye aban no aba fufuru sei bo se we na mo fam no obi de adi nkofo awuti mo hwe mo yi na enhyehyɛ na wo ho no obi anhwe no yi ne mfa nhyehyɛ ne nya adwuma yenhwe ni eno ana meka okoyi usika na akoyi usani anu atobo awe obi baby a said the edi rules na to yeso ukwa koyi ayenya de yente ndi yo yi na obi ankwa nkotwa obi abrewa bi obi nya no obi twa abrewa bi asha aban then so ye best say aban we na ono mo ntoto nyema yi na nkrofo ani nkrofo awu before nkrofo be di awu ahye no no sa abre no okaso be hwe na nipa bebre akoto afidiem nti ye best bebre say omoma enimra ho na ankofo wo ye ne bia ma obi bia meda metiefo ne mahwefo nyina ase obade awu nhyɛ obi bia na onye obi akoma so ade ma ne sɛ ebeto still ankofo timi support nkwagyesem a na gese ye obade na aye ya we nhyɛ mbebre na onye obi akoma so ayede ade yele emfama no still nkwagyesem da so ho ya we maso ti ase ya we adwuma nyeden ensei amen zanza abrante na otwe mpana no when so be mu mama ne ga una be so be mu dia support nkwagyesem because we gidie say 11 timi mambe say friends say obi pratwe mumu debi pratwe ntimi san pratwe mumu da because we den we say ne dia mu obi ya tiri so bad ya was ye nyina ye your mama pa ye bo man no na mpa ye bosre say yes say jumedi say ye no engonko ye nhye ye wede no mama wonde me bagana today me di Solomon beba mache Solomon to oje ye ne ma oye ne hu nkontebu ana obu na oman so di akoma pani adwempa fe ne di pe nsuro
Obadi amandi asem. Amen. Ye mompa yeso obadi be yadom. No be boaye na dwumedi enti aye je enti memfanya de ye. Nemu ya mfanya ye hu satemu. There is accountability. Oni ne kwan wi aso. Nkachiro. Because obi sika obi die mane na ko be bi woni kwankwa fa so bai. Ye nhweni ya we nhyira ye nyina. Amen. Onya akoma so ade mai. Amen. Enkoye de ya we se enye. Enkoye de nipa. Pese ode ye. Hello. Hello. Okay, 5 minutes. Mr. Ramadawrama. Hello. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amen. He said, "No, she know him. You were with after 5 years." Allahu Akbar. I wouldn't go to if you can put me down. None. Come on, church, we can call in line on the of Ghana. Willie man, when I King Apostle OKOH AGYEMANG, Mr. Ja Rastafari, Apostle Shalom. Yahweh Shalom. Hey, Apostle Philemon OKOH AGYEMANG, Papa Prekope. Amen. We didn't check you, him, your hot man, Apostle, and working camp for Pastor Che, Pastor Men's of Fleming, your being man. We know about the Apostle. Amen. The a true man of Elohim Yahweh. Amen. Onyankopon ne sumafo kan ene wo Apostle Kwadman. Nda me bo about that ya papa. Ko anime. Na wo dwuma pa ye na ehu. Wanim go asida. Enti da so fo ni binom. Na God will judge. Tenie the Kenyankopon adin. Awu betu Kenyankopon adin. Eyi na me ho mu ye fake. Anya no ko do ka jo. E bia na no ko pa to grofo bo station. Am ko chief mu aso mba. Papa na men kasanche. Me bo about that. Amen. Me de lohimi ni shira and working camp for Pastor Che Pastor Mensa. Ombo amun tumpon. Am ko wani mo na zeni ya show me zeni dim. Amen. Shalom. Yahweh Shalom. Amen. Hello. Safina. Ni aboafo Elohim Yahweh na mo no duma nda nkwagyesem today aba. Obadi Elohim Yahweh o nhira wan ye chete fo nyina. And Elohim Yahweh na na ko so olibisa de ye kanyame asam ana de ye kanyame adwen. Odi try some no apapa mu afifi mu abibi mu ma ya taase. Ye ka obadi asam na mom ye nka na adwen. Bia no obetume mu papa na adwen. Also quotation ina Apostle wasalati amo na wujira waso de mo na TV station a da mensam no ye mpere betibiem tieni ye kanyame agira akira wo no asofo asem na mu ye dirija ka na wo ya gbagbo mu su ye wo ye wenje ya obade Elohim ya wo na bufu su baba wo no Apostle Philemon OKOH AGYEMANG, the dynamic preacher, Bible decoder, Bible professor, Bible mu Anaa, near ehinta what you are saying. Apostle Philemon OKOH AGYEMANG or the Baba. Ono no otum o ma Bible dudu twenu hu hia. Oye mu pensem mu. Otumi decode Bible no. Ono otumi ye Bible mu math, science, visual art, home economics, ni na wom. Iyinti amama asofo no na nwabere no, wonwabere no, ono no na medu mede bia mede mo bɔ mempa ya mekade. Anya sasa bo nsam udi fususu ngba nsam ne bɔ ne nipa bɔ na baka Apostle Philemon OKOH AGYEMANG don. Se Elohim Yahweh ntwetwe ne buti ntate ne mo kura bia ne ba sa. Yini be bia akɔ. Yentutu nkɔnkɛhye me krom commander train college be pockets na asi. The originator. Shalom. Amen. Obadia we inshira Romans chapter 11 verses number 33. Romans 11:33. Romans chapter 11. We are now about Matthew chapter 12 verses number 36.
verse number 33. Was Onyankupa Ahunya and Onyankupa Ahunya de Nyansa. The name the Ebunumu do. Uri huna temu pepe. Biara ni pebiere no betimi hu Nyankupa. Huna kwa actually head. Obiye no betimi Nyankupa etiri mu ade. Ana ehuru Ewurade adwene. Kwanya. Ana ye the futufuo. Nobody. Debi. The Bible see I'm preaching the word of God. Yes. Not the book of John chapter 3 verses number 34. John 3:34. Efetia. Di Onyankopon asoma no. Onyankopon asoma no. Okanyankopon asam. Okanyankopon asam. Onye dros. Debi. Onton kubi. Debi. Onton adwongo. Debi. Onton zomi. Debi. Onton sobrozo ayi. Debi. Onton yesu moja. Debi. At the same time no so no hallelujah. Amen. Ongeje niema. Hallelujah. Amen. We said that because I same way. Yemvantua. Asem. Nemu okanyankopon asam. Yes. Obadi we hu yemobo. Amen. Etitie Matthew 12 verse 36. Mesimu say asem hunu biara. I say osi yensem na asem hunu biara ade bia wo kan nya nipa beka no obebu ho akonta atemuda. Eti hwe kasa no yi. Na wonsam so na wona mebu bim ani na mebu nti wan kasa wonsam na wo kan no say ye di Nyankopon se kan sa dia wonam so mebu bim na wonsam so na say ye di Nyankopon se kan na wo kan dia wonam so mebu fo betimi agina so abu fo. Yes. Dia hwe kasa yi. We preach the word of God, not the mind of God. Yes. Timo amode sa question we beto ho no. Media two way. Bam. Ehome. Sasa. Asa. Yeti a baby. Wana a friend of my friend. Oh, my friend, papa. Edoba de Yawasi. Adoya or the Adwene, Yebra so. Yebra Omudiamayan, Asun, yes. Obadi Yawe, Inshra. Mabua food, you know. Miniaba. Obadi Yawe, Inshra. Amen. Wadoya Cassia Wayama, Elohim Yahweh. Yes. And the Bayashua Mizea. Amen. Moamoye Mabua Fuina Tradiam Po Yahweh. And we am a bo. Amen. No more, Nedu Media Yedi, Intimin Swaba Winijim. Amen. Media Samna Bremovi. And Yamasam, a Tradiam Po Yahweh Nasam, no dear my Asam, no de my and Coca. And the Bimutenia, and me Yanko, me papa, me papa, me papa, me papa, me papa, and Mummy, you. Have you uncle? Na me papa didn't come on rap. Yes, me didn't come. Maybe you. I mean, just you. I have come for someone. Oh, about the Yamabo. Amen. Oh, my enthusiast. Amen. Asem na ba winche. Kitu ebiensa. Me na me down 0242 327172. Omodin kitu ebiensa. Ye kran kitu ano kran po ho yente. Kitu ano. Kitu aside ndi yente. Yes. Kitu ano ndi grade aside ndi yente kitu ebiensa. Inokre. Oba di insha bebre. Onye wakuma so ade no. Na omwa de yete nso so no enya hin bia wo ye omamba pa. Kire wodo. The book of Job chapter 29 verse 13. Job 29 verse 13. Osi yewe. We are no abesiako. Jeremiah. Yeni mabo we. Okay. Debi Job wabium. Okay. Osi yewe. Yewe. Na de oya yera no. Adoye na wo ye no. De oya yera no. Ni nshira mra wo so. Ni nshira mra wo so. Na ni nshira emma wo so. Obi enam wo ye wo bo amasenka no ko ye. Na usu anya no nshira. Amen. And some panel yato family. Yes. Yeka Nyame asem and Yeka Nyame Adwene. The book of Job 5 verse 27. Hwe. Yeni yabode. We na me pepe chro kronkronum. Set yeni. And ye hu say Yeka Nyankopon asem. Unsutie. Na hunu na fa. Mapon pasements ayanko. Yo apostle AGYEMANG papa ya we nhyira obebrebe. Onofo NKWAGYESEM aba wo fie fa wo de obode nhyira wo.
na Yeka wo say dwumadi wo pese wo support to NKWAGYESEM and 0242327172 0242327172 and as 0207211337 ebinso ebia na wo pese wo di mwabi efa bank account wo so a EcoBank Ghana Kwashiman branch edini ye Philemon ko AGYEMANG account number ne 1441000450903 1441450 kitwe bi no wa eso ne so dwumadi mu na oboade be hyira papa na me kaw se eye ya boafo a wono eso yasenem kakra ebini mansoa wono se ade bi eso a eye yade bra na wono nsuye wo enti mansoa herbal center yare sabia yade bi ha wo bia no bomode na hwe won kira kwan wono mo nkrabata pi na mo frɛ ahomatrofo ye 0272019917 and as 0549648362 saran suna say bia obi aye na dwen say oma won furu endura he edu heba se bra won beboa wo ama watwa eden edu yade bi etiti bia no bra na wonu abeboa edu herbal center yade biara etiti wo wonu so won krabata pi odofo hye number isu na frɛ wom 0243989368 and as 0201044221 edu herbal center was it bra na die obi entumi anya no edu baba be so ade aze obo de nhyira bebrebe emfa bodofo ebre na yebre na mo hyɛ nso wo hwɛ dwumadi free amanoni ni baby biara ye main WhatsApp contact eh 0244183399 0244183399 ufa number ya wo den any baby ya wo no fa WhatsApp yen sa asafo bi wo be we bi nso we be ma we na we hu na bomode opese living ya WhatsApp ebi ba baby ya wo a bomode a na tu ho si ofa ho ye ambassador. So what you see, would you pay be na frey? Ye be to na moaba na living yawe asafo se no tuate se e wo wiase afa nanyi nara hwe screen so na fire contact biara obehu screen so bi o de fa wo fa ba bia wo no woni eni nkomo ebi wo ho ba ma obi nsu ma wo hu ebre na ayebre sojumedie mu titru youth no yesramo ye bet no ye ntwa so na ye support NKWAGYESEM. Now, when a friend say your life will never be the same, Papa, ya win shromayen. Okay, Pastor Mensa, Pastor Che, your body, I win shromayen. Amen. Living house of all your suffering, and you know, Edes, or suffering, no body, I win shram. Amen. Now, on Yamuna, Kumaswadi, Mamo. Michia, living house of a woman, on US for, Canada for, Holland for, Michia, Yenian France. Wow. Michia, Belgium for, Germany for. Italy for, Spain for, South Africa. I've been to Boning in Dubai, living our for Dubai. What do you show? You know, you'll be a Kumaswadi and then come home. Na Ghana for so Yahweh. Inshira munyina wondoba yashwa bizi agirimo eni metie fo ma boafo a mohwe yina obade ya we inshira mo obi oba bi kura utimi so asakra we live ya we ni batasafo ni bi ne ndu ba bi owo obade ya we inshira no mo a no mfa so na asafo ni bi ndu ba bi a owo no obade ya we ntiw na ni mai asam na ba wo nchen asam ni fa odom no ngosira mre wo de wonti ase ba ya dai mo ncheche na timi tu asam no na mo mpa edi nkwaje bebro me do obade ya wase obade ya me da wase de odma me free mu ko boayin na from Ramin family we are see. Shall some swaba. Was here some query yan Sanchen was Ramigo Maso. A be in Sanchani, a be the Ayarasa. A be Ubina Jumania, Umana Jumaya in Sanchani. Ubin Bibin day with the 2 years in Sanchani. So if you must send a good muscle. No con you be a so maybe an conian with you and a zen mizia. The name Kundia, Unkutona yen come for the Mamma. Better was a sweaty, Adwene. Amen. Amen. Miziana Montra. Bye.